Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. Loko magistrate ba heta ku veka xigolo xa vona muhimeri wa nkulumalima I yimini a ku ri a appeal sweswiwani magistrate I ale ku ri ni ku ni nandzu a ni voni khoto yin'wana yi nga ta cinca miehleketo ka sweswo se a ni pfumeleli ku appeal ku ri ni ku vone nandzu mara minister na pfumelela ku appeal xigwebo lexi ni nga vonaka xona kumbe sentence 5 years imprisonment lewan famba ya high court ya appeal na pfumelela kambe hina ka rona pasi leri nga kumiwa kona a Free State hi ri tirhi kahle hi make sure ku ri vanhu hinkwavo la kwani va ra pasi va ta tona ti-passport baze a ri na overload va nyiketiwa ya mpfumelelo wa ku va nghena la a tikweni ra hina so leswi hi kota ku swi vona ku fika ka way bridge ya hina big bridge hi vona hinkwaswo swi fambe kahle kambe leswi fani ku ri swi twa hi mahungu ndlela I mhaka ku ri vanhu lava va tekiwe a xikarhi ka rona tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lava nga famba va tekiwa kona ku fika va ya khomiwa kona loko hi ku no drop hi vula mati lama lahlekaka kwala ndleleni loko ya suka ka hina ya ta ka n'wina lama lahlekaka ma nga fiki laya mati lama ya ku ri ku ka pfuta tiphayiphi ya lahleka kwala misaveni ehansi ka misava mati lama ma ku ri n'wina leswi nge ku bridge mi ya connecta mati mi ndla ku ri masipala nga swi voni ku mi tirhise mati mo tanihi ku yiva la mu yiviwa Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela Hlekani Afrika-Dzonga hlekani mingisela Munghana Lonene FM akuhlekanisa kwalo ngengisela xitichi xuriko mina ni Khalanga Pet Mathebula ndaka wena Jake sukaleni ka hubo yo endla milawu ya Lebowa Kgomo la namuntlha a hi rambuwile ku va hita ku tisela mpimanyeto wa tindawulo tinharhu kuna ndawulo leyi ya vufambisi bya hubo yo endla milawu leyi rhangeriwaka xipikara hi ndlela yeleyo se kasi ku tlhe ku va na leyi yi taku na ndawulo ya nhlukiso wa vaaki ku tlhe ku va na ndawulo ya vurimi hi ndlela leyo se na ku bula na lava na xipikara xa huvo yo endla milawu la a Limpopo khala a heta ku I mhani sweswi ha va pfumeli ku ni vula swona vanhu va ri va tirhe ngopfu ku va fika la va nga kona a hi va amukeleni hi amukela dokodela Makoma Makurupech dokodela enhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM enhlekani tatani Khalanga na vayingiseri va Afrika wa vulavula a khensa swinene namuntlha mi kha mi andlala mpimanyeto kasi na n'we ma va na mpimanyeto wu va vula yini mi ta tsundzuka ku the responsibility ya legislature I ku va hi endla milawu and loko hi endla milawu hi tirhisana na swiyenge swo hambanahambana na hina hi fanele hi va na budget ya ku loko hi endliwa milawu ku nyika xikombiso ni kombise ku ka budget ya hina ya last year hi konde ku endla milawu I karhi hi tirhisana na NCOP na parliament milawu ya ku ringana 11 because mi ta tsundzuka ku loko va endla milawu a parliament Cape Town ku fanele ku va ni leswi va swi vitanaka hi public participation ku consulta vaaki so I endle milawu through that process leyi nga kota ku submit a parliament ku the inputs ta vaaki va Limpopo hi leti na leti na leti ku ri loko va finalize va kota ku vula ku wa Limpopo I submitile nawu lowu hi mhaka ku va consulte vaakatiko and vulavule hi ti 11 bills ku nyika xikombiso mara xa vumbirhi xin'wana hi oversight work loko se hi fanele hi adopta budget ya ti-department hinkwato hi na ti-portfolio committees portfolio committees department yin'wana na yin'wana ku nyika social development agriculture office of the premier ku na ti-portfolio committee leti nga kona kota yin'wana na yin'wana va fanele va ya kombisa ka portfolio committee ku leswi mpimanyeto wa timali wu nga endlisiwa xiswona I tirhisiwe xiswona na and mi student cancer committee ya ku fana na Scopa I ku hi mhaka ku va lava tinhlamulo ta ku tala namuntlha celebrate ku Limpopo ina ti-department to hlaya leti kumaku clean audit ti kuma hi mhaka ku Scopa ya ta hi ku I lava ku twisisa ku la mi endle yini loko munhu a nga endlangi swona mi n'wi endle yini ti-disciplinary process leswi premier va nga vulavula hi swona swa hi tsakisa ku Scopa na ti-committee ta hina ti tirha hi ndlela yaleyo ni kombise xin'wana ku komba ku na project yin'wana a va ku yi ri wa Kgomo Abattoir
na Mashashani hatchery ku na malembe yo tala ti nga fambi kahle mara namuntlha ti-portfolio committee ti kota ku ya le ya limited na agriculture va endla ku sweswi vanhu va le ku tirheni vanhu va le ku thoriweni so i ntirho wa ti-portfolio committee leyi tirhaka sweswona se loko mi ka mi languta eka lembe ximali leri tanihi xifundza xa Limpopo ku na leswi mi nga tivekela swona mi ku hi lava ku fikelela leswi ka 26-27 yes ya mahlweni na ti-bills leti nga kona leti nga ta ti fambisa ti kona to hlaya leti fanele ku ya ka ti-public participation mara mi ta tsundzuka ku last year i tumbuluxe mpfumba ra ku endla taking legislature to the people a yi ka Sekhukhune last year this year i ta langutisa report ku va hi komba ku la ku nga na ti-challenges ta ku tala ta vukorhokeri i district yini because hi fanele ka district leyi fanele ku hi vulavula na vaakatiko because loko hi ya le hi kota ku tisa na premier na ti-MEC na vona va ta ti-commita ku la ku nga na ti-challenges ta service delivery va ta endla yini so hi vona nga ku program leya is very very effective na lembe leri ta va yi karhi hi famba na yona hi ya mahlweni mara swi tiva ku se the local government le kuteni ku na makhansara lamantshwa lami kuteni i tirha na University of Limpopo, University of South Africa na other institutions ku i fanele loko va appointa like na hina Scopa bona va appointa ti-MPEX ti lava ku trainiwa i fanele hi tirha na vona ku hi fanele va dyondzisa ku na vona va fanele va huta timasipala accountable ti-program tin'wana leti nga hlamuselaka i ku ti-committees ta hina handle ka ku va ya ka ti-project la kaya va sungule program ya ku va lava ku famba va ya vona ku kun'wana va swi endlisa ku yini sweswi na portfolio committee agriculture yo ku vuya Mpumalanga va vuya ku vona leswi Mpumalanga va endlaka swona va dyondza i ta va ya va Eastern Cape na va KZN committee yin'wana ya social development va vuya a Kenya sweswi ku ya vona ku na gender based violence a Kenya va hi endlisa njhani so we are doing those things ku endlela ku hi empower our portfolio committees ku endla ku government ya hina i kota ku account mara loko va karhi va account swi vula ku vukorhokeri byi ya ka vanhu service delivery le ku improve leswi mi ngi amfami mi nga swi vulangi hi ku mi endla ku mi vutisa ku mi swi kotisa ku yini ku mi tirha ntirho lowu mi tlhela mi kota ku hlaya mi tsala maphepha se mi va dokodela se n'wina ni hlamuleni sweswo ivi mi ku leswi a ni fami ni nga swi vulangi nkarhi wa tinyika time you create time is always there you plan you don't always run on emergencies you plan things and don't mina anishula munhu ani disorganize because you're not disorganized I plan my things properly and on time nishibonile nala nzeni I vekeriwa 30 minutes I was 30 minutes on top lava n'wana rita tsikeni so I must lead by example mara swin'wana leswi ni nga ta famba ni nga swi vulavulangi i ku vaakatiko a va yimele ku fana na leswi ni nga swi vulavulangi swa ti-sector parliaments a ta va na ti-sector parliaments sweswi i June we'll be hosting the youth parliament in August we'll be hosting the women parliament then we'll be hosting against the disability parliament and we'll be as well hosting the men's parliament that we had in November so they must be ready for the sector parliament men's parliament min ramba speaker I will specifically invite as my special guest na kuta na mina nta kota ku vona ku kumshani hi nga vula swin'wana swo khumba wona yes no a khetsa swinene speaker khetsa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina siku ra ku na rivele rinene ku ya mahlweni a khetsa inkomo eswo swo mingiselo mngana lona FM speaker xa wuyo endla milawu ya Limpopo lava a hi bula na vona eka nhlekani lowu dokodela Makoma Makurupetsa hambi ni swi hlaya swona mara minkarhi hinkwayo ni vona va ku swi vula ku ni le ku tilumalumeni swi kha swi ya kona hi vo hi kha hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa ku hi yisa ku yini mahlweni tanihi huvo yo endla milawu hi ta vuya yisa mahlweni kambe ni pfumeleleni ni sungula ni hundza hi laha ku lahlekeriwa sweswo Afrika-Dzonga sweswo mingiselo mngena lona FM komba ndlela ta kombela lava va nga ko a studio mi vhe mi ri tsema risimu rero ri nga havi kona hi ndlela yaleyo kambe hambi swi ri tano mingiselo mngena lona FM ntirhi ta ka wena chick kusuka leni ka huvo yo endla milawu hi le ya Lebowa Kgomo tin'wana ta timhaka leti hi nga ta bula hi tona namuntlha ka Afrika wa vulavula ti katsa ku va hi bula hi timhaka leti ti fambelanaka na ntshamo wa lowu hi nga vulaka ku
i timhaka ta nghozi leyi nga humelela holobye loko ku hetelela ka nghozi yeleyo ku va na vanhu lava nga hundza emisaveni. Kahle ku na swilo swo tala leswi vanhu va langutelaka ku kumbexana holobye va fanele va swi endla. I nghozi ya movha, xana hi fika njhani ka ku loko se ku humelele nghozi ya movha hi ta fanele hi langutela ku munhu un'wana i ta fanele a endla swin'wana hi ndlela yaleyo. Se swin'wana swa leswi hi nga ta va ka hi swi languta nhlekani lowu hi ta twa n'wina ku mi angula mi kuyini ka mhaka hi yoleyo. Kasi hi ta tlhe hi bula na Hosi Xigamane hi ta bula na vona laha hi ka hi languta ka timhaka ta ku ri xana loko ku ku langutiwa ka timhaka ta ku humelela ka patu leri ku vulavuriwaka hi ro ra kusuka ka riri ra ku hindza hi le ka Xigamane, hi tshame hi vulavula na vona swi twala ongeti ku na tikilomita to karhi ti nga pasisiwa, va ta hi byela ku kahle xiyimo xi fika kwihi sweswiwani eka patu rorolero. Na langutela ku bula na lava va ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki va tata MEC bula na vona, kasi ke na tlhela langutela nakambe ku bula na MEC lava ni nga twa vito ra vona ro sungula namuntlha, MEC Nakedi Kekana. A ni swi tivi ku va ka Kekana hikokwalaho ka yini va tele ngopfu hala ZB hala va muletlane hala va ta ni byela ku endleka yini. MEC ni lava ku va ni bula na vona va fikile la mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela. MEC i nhlekani mi amukerile a hi tirhiseni lexi a hi tshikeni xi ta mi kavanyeta lexiwani. I nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. Munghana Lonene FM. I haven't seen you for ages. The last time I saw you, I heard Xitsonga Music Awards. Hey, Vanna. Yes, Uncle. Hey, Vanna. And I was like, where is my MEC? No, it can't happen. It can't happen. Not anymore. Not anymore. Na khetsa swinene MEC. Namuntlha am kami nyika mpimanyeto wa lembe ximali 2026-2027. Maybe let's start from you. What would be your takeout from that budget that you were sharing with our listeners? I think my takeout for the budget that I've been sharing with the listeners for this financial year is to make sure that indeed we oblige to the mandate of this department, because we'll recall that the mandate of this department is to make sure that we provide food security, and not only for food security, but food security together with the economic growth, which will then assist us to be able to tackle the challenges that we are having of unemployment, job creation, and the inequalities, more especially the unemployment, which is hard hit at our youth, because you'll recall on Monday, the Statistics South Africa released the report for the first quarter of 2026, where we have noticed the rising of the unemployment to our youth. And this is a call for concern. It will make us as the Department of Agriculture to stand on our toes to make sure that indeed we redress these challenges of unemployment. And judging by what you were saying, you have moved a stride in terms of assisting the youth. You filled vacant posts, and I like the fact that you spoke about the entry level. You're saying our youth come, grow in the department. Exactly. Why is it important for them to start entry level and grow within the department? That one is very much important, because you'll remember that those learners who are coming fresh from the schools, they've got more technological equipments and knowledge, expertise that is needed much by this department. Yeah. So you need to leverage on that skills and the expertise that the youth will be bringing. So that is why we have made sure that this is a call, of course, by the President of the country during his State of the Nation address to say we must not discriminate the youth based on their experience. Where will they acquire the experience? They must start acquiring the experience while at work, and at the same time they will be increasing the efficiency at work, because we are lacking in terms of adopting to the fourth industrial revolution, the usage of the AI, that most of the youth are excelling in that particular space. Now let's talk about the issue you raised, the successes of the department, the citrus farm in ZB. For sure you are proud of what is happening there. I'm very proud for what is happening there, of course, with the assistance of our Premier, Dr. Bopira Maptua. That's where we have realized the power of private-public partnership. Yeah. That is the
the partnership that the president has already alluded to make sure that government alone cannot make it. With the little budget that we are having, we must also harness the business community so that they will then be able to partner with our farmers. So this is where we have realized the power of private-public partnership, because we were able to make sure that as the department we create an enabling environment, because for you to attract the investors you need to secure everything that will be able to attract those investors. We were able to develop the farm through the irrigation schemes, electric pumps, and many other agricultural equipments. So that is why it was very much easy for the investors to come and invest in Zebediela Estate. So far there are strides that are happening there. There is the erection or construction of the electric fence to secure the products, and already they've prepared the land for the tilling of the white beans, and also signed the offtake agreement with the Tiger brand, so that they'll be able to access the market, and that in itself will assist in terms of creating jobs. And we are not overlooking the fact that we need to go back to take Zebediela to its former glory by making sure that we don't plow the beans, but we plow the citrus. But as a start, they had to start with the preparation of soil, because you'll reckon that the trees that were there, they were old, and all of them, they were cut off, and hence they need to prepare the soil. In the meantime that they're preparing the soil, workers need to be employed through those processes of planting the beans. Yeah. You made mention of the fact of that as a province we are food secure compared to other provinces. How do you get to that, and the issue of agro-processing, wherein we don't import or export raw products but then work them within the province? How far are you as the department? I think in that way we were doing very well through our program for farmer support, because at the end of the day we want the expansion of the agricultural products in our province, so that they must be able to raise the revenue of the province, and not only of the province but the revenue of the country where we get our grants from. So through our program for farmer support, we are calling upon every farmer, starting from the backyard farmers, starting from your good self in your garden. If you have done something, we'll come and assess your yard, and if you are successful, you will then be able to get our support through the agricultural inputs that we'll be providing you. And we'll not leave you there. We'll make sure that, because we shall have noticed or reckoned your ability, your capability for agricultural purposes, we'll then make sure that we uplift you from the backyard farmer up to the subsistence farmer, vulnerable, and also up to the small scale farmers, where we are supporting with a larger inputs, your steel dams, your irrigation scheme infrastructure, your solar systems, and everything that will make you qualify, so that you move from small scale farmer into the commercial farmer. So when you reach that particular space, then you are a business person in your own rights. I see. Yes, and you are empowered, you are able to hire more people, you are able to raise the economy of this country, and then jobs will be created. We are almost nearing the end of this conversation, but I can't let you go without asking you the issue. Are you a fan of Bob Marley? I heard you talking about this. Yes, I'm a fan of Bob Marley. Initially, if you can notice me, I had the dreads. Yeah. Just that this time around, because of some reasons, I had to move them out. But I'm a fan of Bob Marley, because really he's talking sense. About the hemp? About the hemp. Yeah, about the hemp, because that one is formalized, unlike the cannabis for now. Yeah. But we are getting there for medicinal purposes, and of course this is a sunshine industry for economic growth, because through agro-processing, for medicinal purposes, cosmetics and everything, then we'll see our economy growing from this province. I see. But there are a lot more go ZB
bo moletlane kwa Wa tseba. o di ala le re khoshi that Re di khoshi madebele manye. okay okay so it's not Ra le boga le ka moso nka sa timele. no problem esa so min tsarum kana lona fe bala ba bulana bona EMC na ke di Grace ke kana ba bula kusuka ka ndiaulo ya urimi ba ka ba kombisa hila swilo sifamba ka kolo ka ila ngteka tmakata nongono ku wabo lo ka bulang tu tmakala teta ndiaulo ya bona ya urimi ba bula tmakato tala tin'wana ta to hi teti ni nga mhlamusela ta ku komba seketelo lo ba wu nyika ku ngopfu lo kautisiwa eka varimi va kombisa ku timhaka ku swi na nkoka ku va varimi va nyikiwa nseketelo leswiwani swi endla leswaku tanihi maAfrika-Dzonga hi nga kayiveli swakudya hi va na swakudya swa hina hi va na swakudya leswi nga kenela leswi nga kotaka ku va hi kota ku vona ku tanihi rixaka hi ya kwihi ni langutela ku bula na MEC va timhaka ta nhluvukiso wa vaaki lava ni langutelaka ku bula na vona hi nkarhi lowu nga heteki mbeli hi ta twa ku va angula va ku yini vona loko hi kha hi languta ka timhaka ta ntsamelo wa timhaka toleto hi ndlela yoleyo swi nga va swi vula ntwa va ku se hi ta vulavula na Hosi Xigamani nga ri khale swi nga va swi vula kumbexana MEC va fambini hi ndlela yaleyo kambe hi ta vulavula na vona ku nga ri khale hi ta twa ku bona mpimanyeto wa vo wu langute yini hi ndlela leyo 28 timinete ntsena bilawara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ntirhi ku tisela wona thik kusuka leni ka huvo ya endla milawu a Leboakgomo laha a ku ri na ku andlariwa ka mpimanyeto lowu a wu famba wu languteka timhaka ta ndhawu liya ya swa vurimi na nhluvukiso ta tindhawu ta le makaya hi ndlela yeleyo kasi hi ta langutana mhaka leyi yi ma ni tsutsumela ka ni nga siyeka toko mhaka ta mahungu ni sungula ni hundzisa mhaka leyi na Hosi Xigamani hi bulanyana katsongo hi timhaka ta patu leriya hi nga tshama hi bula hi rona Ndabezi Tenhlekani hi mi amukerile laha le ka Munghana Lonene FM Nhlekani kalanga Nhlekani le ka vayingiseri wa Munghana Lonene FM a khensa swinene ni twa va ku mina mahungu ya kahle loko swi ta ka timhaka ta patu leriya hi nga tshama hi vulavula hi rona va ku va handla ti-design na yini xiyimo xi ri yini sweswi i ntiyiso kalanga i mahungu ya kahle swinene xiyimo xi kombisa ku ri a komberile wa lembe leswi ko pfa ku nghena tifoni tin'wana swi kanganyisa kumbe ni khomela mativa ya na mitwa se Ndabezi a ni swi tivi ku swi endla yini ku vanhu loko va mitwa mi kha mi vulavula moyeni ku ri kho va sungula ku va ku mi fonela mi ngo pfa mi khomisa sweswo hi ta vuya hi yisa mahlweni hi sungula hi twa tinhlokomhaka ta mahungu hi ta vuya hi sungula kahle bulo ra hina mingisero Munghana Lonene FM la ku bula na Hosi Xigamani veke hi nga se bula na vona ku ya mahlweni a hi sunguleni hi twa tinhlokomhaka ta mahungu emisava ya awara yan'we hi ta vuya hi yisa mahlweni ndzhaku ka swona sweswo mingisero Munghana Lonene FM akoma ndlela khensa swinene ku va ma hi lombe ndleve MEC Radzilani hi ta bula na vona nga ri khale kambe sweswi yi ma ni tlhelela ka Hosi Xigamani laha ku bula na vona hi timhaka letiya ta patu mi ta hi khomela Hosi Xigamani a hi hina hi nga endla ku va mi fonela kambe nongonoko lowu hi mhaka ku yingiseriwa ngopfu wun'wani wa mikavanyeta kha swi titwa hi twa va la ku vulavula na n'wina kwala moyeni ha swi tiva ku swi tala ku endleka tani a hi sunguriseni mi ri ku endleka yini hi timhaka ta patu leri hi nga vulavula hi rona inkomo swinene kalanga nkarhi wun'wani munhu ve ni tirhisa nkarhi wolowo ni vula ku hi khensa swinene aka xitichi xa Munghana Lonene na nongonoko wa Afrika wa vulavula ni le ka n'wina tanihi mahaxi na muhumelerisi ku ri hi sungule swin'we rimberirhiwani gondo leri hi 2022 kha hi rilela timhaka ta patu ra D3640 leri sungaka mphambu ri ya le ka Mdavula ri tela ka Xigamani leswi nga humelela i ku ri wa vumbirhi MEC tatana Ernest Rachweni a va nyika budget speech laha va nga kombisa ka budget speech ya vona ka mapatu ya lembe ximali ya 2026-2027 ku pasisiwe mapatu ya 17 khumekombo kwala ka 17 ku katsa na patu leri hi vulavulaka hi rona kambe ka mapatu hinkwawo ma nyikiwe mipfhuka yo ringana ku nga ti-5 kilometers each so ku ve ku budget mali yo ringana 1.3 billion ku tirha ntirho walowo se eku hundzisa marito ya ku khensa ku ri mhaka ya hina yi fikile amakumu ya ku ri se hi nghenile ka budget hambiloko ku ri hi swi tiva ku ri a ku nga endliwe the whole of 19 kilometers mara
mpfhuka lowu nga wu famba swa komba ku ya kwihi Khalanga na Wayingiseri. se swi vula ku ka nkarhi lowuwani va vurile ku i swa lembe ximali rini leswa tikhilomitara leti mi vulavulaka tona David? I ntiyiso Khalanga i swa lembe ximali leya 2026-2027 leswi swi nga ta humelela kusukela sweswi leswi ku ya mahlweni i ku vula ku ri sweswi swa boho va ta navetisa ntirho lowuya kumbe advert ivi va kota ku appointa ivi va ta hand over contractor even then a ta sungula ku tirha ku tivuka ritshuri mara i process leyi nga teka nkarhinyana mara kwala xikarhi ka 2026 na March 2027 ka va ku sunguriwe ku tivuka ritshuri. Kambe mi nga ku yini ka vaaki endhawini ta hi ku minkarhi ya ku tala loko ta ti-project ta muxaka lowu van'wani va holova hi toho ivi ti hetelela ti nga ha yi mahlweni ku ya hi laha a ti languteriwe ha koho kasi van'wani va hetelela va ringeta ku lava ku kavanyeta hi timhaka kama n'wani ku va ku ri tipolitiki kama n'wani ku va ku ri vugevenga. Mi nga tsundzuxa yini tani hi hosi ka yin'wani ya miganga leyi nga ta khumbeka kumbe leyi khumbekaka hi patu leri hi vulavulaka hi rona? Khensile mi tina xivutiso xa kahle Khatsanga ku tsundzuxa laha ku sukisela kwale ku sunguleni hi 2022 hi teki xiboho hi ri komiti ku ri a ku vi na munhu wun'we lowu ku nga yena a pfumelaka ku vulavula mahungu lama ma ya ka vaaki through tikomiti ku nga hosi Bohani Gamani hi vona va pfumeliwa ku vulavula na varhali na va public works se ku nga vi na wun'wana a yisaka mahungu man'wani mo ka ma nga ri mona ka va teki mahungu kusuka tikomitini ka structure swa vona loko va ri na swiphiqo miganga hinkwayo hosi bya swi tiva vakhanselara lava khumbekaka va swi tiva vaakatiko a va tihlanganisi na varhangeri va vona va le mugangeni ivi hina hi ta swi kuma hala komitini hi ta swi fikisa i xikombelo xa hina ku ri loko se project yi sungula hi kombela hi matimba lamakulu ku nga vi na ku kanganyisana vanhu a va yingiseli vurhangeri bya vona hi va byela hi kha hi tshama kha hi va lemukisa hi kha hi tirhisa na xitichi xa hina xa Munghana Lonene Khalanga na Wayingiseri. David ta khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina khensa siku ra n'wina ri veri mahlweni a ri veri kahle ku ya mahlweni hi khensile nkarhi wa n'wina. Inkomo. A khensa sweswo mingisi ra Munghana Lonene FM va hi bula na vona i hosi Xikamani vona loko va tivitana va tlhela va vula va ku i hosi Bohani Xikamani lava va kha va vulavula va kha va kombisa hi ku tsaka ka voku patu leriya ntlhanu wa tikhilomitara a hi mpfhuka wutsongo i mpfhuka wukulu leswi swi vulaka ku loko mpfhuka wu te taniya wu hetelela u ta va wu antswise swin'wana hi ndlela yeleyo se i mhaka leyi kumbexani yi nga ya nkoka ku va yi landzelerisiwa. Nte ri ndabula na MEC va timhaka ta nhlukiso wa vaaki a Limpopo ku nga MEC Radzilani ku na vito rin'wana leri ni nga ri twa namuntlha a ni nga ri tivi loko ri ku ni hi rona swi vula ku veri hi vona swi vula ku loko a va ri thichara ku ta ku ri Radzilani FF ku veri i Fulufhelo Florence Radzilani so i Radzilani FF MEC nhleka mi nga lexi ta mi kavanyeta leswi loko ni nga mi twi ni ta mi byela ya minjhani MEC? Hi kona minjhani mi nge ni xeweta na vayingiseri va Munghana Lonene. A khensa swinene MEC. Hi swona musiku hi n'wina FF? Hi swona ngopfu. Fulufhelo mina ku tshemba. Yes. Okay. Namuntlha mi kha ma ndlala mpimanyeto la wa ndzawulo leyi ya n'wina ndzawulo leyi tisaka ku tshemba ka vaaki ndzawulo leyi kota ku vona ku lava va nga na nxungeto wa ku va nga hlupheka va nga hlupheki mi nga hi nyika xifaniso xa ku n'we leswi mi nga swi tekaka mi ku leswi hi leswi i tiphuphu ta leswi va mbvulavula hi swona ka mbulavulo wa n'wina namuntlha ka lembe ximali 26-27. Na khensa swinene muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene mi nge ni komba timhaka ta ku people with disabilities van'wani hi tshama na vona ka ti-facilities ta hina ni vulavule na hi xiluvani ku ri sweswi ku na 8 million leyi nga vekiwa ku ri ku endliwa timhaka ta planning phase hi Department ya Public Works swi ri aka lembe leri taka ra ximali yi ta va mali kha yi engeteriwa. Mhaka leyi mi nga yi vulavula ya vava leya ya ku vatswari kumbe mindyangu yi nga ha va lavi vana hi hundza njhani laha loko se mi hlangana xiyimo xa muchakolo wa mi ndla yini?
n'wana loyo loko va nga mu lavi hi tlhelela na yena le centereni ku sunguriwa process ya ku va vulavuriwa na vona ku ri va vona ku ri i swa nkoka n'wana loyi wa va nida ti-center leti i ta ku va hi teka vana lava so that ku va na a sort of rehabilitation ani ma swi vona hina facility ya hina ya Seshego Treatment Center kasi xin'wana lexi ni nga xi vulavula i lava ya vanhu va rana ku ti-facilities leti a ti register-riwangi mara va teke vanhu lava mi kuma ku if you're not registered you can't even link yourself with a clinic kumbe hospital ku ri va kuma yini ku tshunguriwa because vo tala va vona va ri na mavabyi that's why ha pfala mara swi nge heleli ka ku pfala ntsena because van'wani va na passion so as the department hi te a hi kumeni ndlela ya ku va hi va pfuna kasi xin'wana xa nkoka i ku the budget ya hina sweswi hi te we are dedicating it to our frontline workers valava nga ti-social workers na ti-community development workers because hi vona lava va hlanganaka na swiyimo leswi ni swi vulavulaka loko kwala ka ti-social workers ve ri va thoriwi vanhu valava nga ka department lava va nga ka profession yaleyo n'wina tanihi ndzawulo mi ri yini ka sweswo muhaxi na vayingiseri loko mo cheka ti-circular ta hina loko hi advertiser ti va ti ri kona ti-poster ta ma-social workers ko va ku they are not enough we are trying our best ku va hi engage a premier na treasury ku ri a hi making sure because hi lexi na the ruling party leyi nga African National Congress yi vuye yi hi nyika ku aka this financial year hi lava mi ya thora this number ya ti-social workers so we are busy lobbying treasury for the funds and vanhu a va tivi ku social development sweswi hina ti-office ta hina ni vurile loko ni hlaya speech ku a hi te konge ku a hi department leyi nga helela sweswi vanhu loko va hi lava hi le ka 76 Kuman Street va ta hi kuma kona kwalaya building leya yi kona ene yi ya ku nemiweni hi vito ra our struggle our liberation fighter Manani Joyce Masha no I hetseleni MEC ntshame ni vulavula na n'wina hi timhaka ta madzolonga ya le mindyangwini sweswi mi vulavula hi mahanyele ya vanhu ku ndawulo yi fanele yi hoxa xandla ka ku vanhu yi hanyisa ku yini rini ni twa ku na portfolio committee ya n'wina yi nga ya a Kenya swi swa muxaka wolowo swi ta hi pfuna njhani tanihi hi vaaki va Limpopo loko swi ta ka timhaka leti hi nga ka tona ta ku lwisana na madzolonga ku ya hi rimbewu na madzolonga ya le mindyangwini swi ta hi pfuna ngopfu muhaxi na vayingiseri hi yimele vona va portfolio committee leyi nga rhangeriwa hi tatani Simon Mathe ku ri va hi vitana mara hi ve na meeting un'wana loyu a hi nga dili ngopfu na swona mara va ve va swi toucha timembara ta portfolio committee ku ri loko va ri le Kenya le Nairobi va kume ku leswi swa ku lwa na gender based violence and femicide va swi endla in such a way ya ku xiyimo xa kona xi le henhla because loko mi nghena ku ri ku let's say you mi ve victim ya ku rapiwa already loko mi fana mi voniwa hi doctor social worker ti-services leti hinkwato va ri ti le ndhawu yin'we mara i timhaka leti because a ku ye portfolio committee hi yona yi fanele ku yi pfuna na hina of course guided also by our own constitutions na ti-laws ta tiko ra hina so hi busy na swona mara hi lava ku vaakatiko na vona va hi pfuna ngopfu xiyimo le aka ti-district ta hina ngopfungopfu Avembe swa chavisa vanhu va le ku dlayiweni hi tsutsuma hi kha hi vulavula hi kombela vanhu a hi pfunaneni mara ha hlamala ku kasi ku endleka yini so hi ta va hi ya mahlweni because as government we can't fold our arms we must make sure we continue to engage our community members a hi tsele mi hetsela mo ku yini hi swilo leswi mi nge anfami mi nga va byelanga vayingiseri va munghana lonene ka Afrika wa vulavula namuntlha lexi ni lavaka ku byela vayingiseri va hina va munghana lonene i ku a va swi tivi swa ku mfumo wa vona u kona va nga tshami va khondla mavoko loko ku ri ku na swilo leswi va twisisaka ku va vonaka ku a va swi twisisi kumbe a swi fambi swona a va make sure ku na loko vo hi rhumela ti-SMS as social development we are addressing many cases
leti ti referiwaku ku ka hina, van'wani i vafundhisi, van'wani i ti-traditional leadership. Ni nga nyika xikombiso, ma vona na tihosi. Yeah. 2 weeks back kumbe 3 weeks back ni vuye ni receive SMS ya ku huma ka Khoshi Skoro. Va ni byela ku hala ka area ya vona ti-social workers a ti vulavurile ku va hava timovha. Ni ku no, hi ve na allocation, ku ve na timovha ta 19. We are still going to hand over 30. Mara a ni swi tiva ku area ya vona yi ve yi allocatiwa. Mara ha appreciate because va landzelela leswi hi swi vulaka, vanhu a va swi teki i mfumo wa vona. Loko ku ri na swo karhi a va raise ti-alarm va nga miyeli. MEC cancel swinene Na cancel swinene. MEC FF Radzelani Purpelo Florence Radzelani cancel swinene inkomo sweswo mixero mngana lona FM MEC Radzelani va bula na vona va kha va vulavula hi laha ndzawulo yi fambaka ko loko swi ta ka timhaka ta mpimanyeto wa lembe ximali leri hi vulavulaka hi rona lembe ximali 2026-2027 yisa mahlweni andaka leswi. sweswo mixero mngana lona FM makomandlela timhaka ti tele na n'we ni tshemba mina ta n'wina timhaka a hi swin'wana ni twa letin'we mi nga na tona hi ndlela leyo. Loko ni vuya mahungu ya misava ya awara yan'we ni bula na advocate laha hi vulavula hi timhaka leti ti komba ku nge ti lava landzelela holobye Aaron Motsoaledi andaka loko movha ya vo yi khumbekile ka nghozi leyi nga hetelela yi koxa vutomi bya vanhu vambirhi andaka loko lava vanharhu a va kha va tlula patu va ya ka ko ya vona lexi nga koxa vutomi kumbe nghozi leyi nga koxa vutomi bya un'wana. Van'wana va nge mahungu lama ya humelela siku rin'wana na rin'wana hikokwalaho ka yini ya fanele va mahungu nako timhaka ta ku hakeriwa ka timali ke swi fika kwihi mhaka yaleyo. Se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'we kumbe angula kwini ka toho na tin'wana timhaka leti mi nga va ku mi ri na tona. Nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 0022543 nomboro yaleyo yi ta hi pfuna ku hi kota ku twa ku n'wina lama nga koho timhaka i tingani. Na engeta nakambe nomboro 0860 nongona ku Africa wa vulavula nhlekani lowu hi ka Munghana Lonene FM. Ni ta va ni kha ni teka tinqingho teto ku fika laha ka awara yan'we ivi kusuka kwalano hi bula na advocate Ntsako Terence Baloyi hi twa ku hi xinawu kahle loko humelele nghozi ku ta fanele ku endleka yini hi ndlela yoyoleyo. A hi kuti ku angula u ku yini hi ta kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini. Un'wana ni rhumela hungu rin'wana mara hi le ku tirheni hi le ku tirheni vulavula hi timhaka ta vatwisiwa ku vava loko swi ta ka timhaka ta ku pfinyiwa ku ya hi laha MEC ya va kha va vulavula ako hi ndlela yeleyo. Se ya tshaha swin'wana mingiselo wa mina laha kambe a hi ku twi mingiselo wa mina ku we angula u ku yini kwalaho nga kona. Nomboro i 0860 0022543 hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka a hi yingiseni loyi hi twa loko ri na un'wana la layinini hi ta twa i nhlekani mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene. A ku se va na munhu laha ya ku se va na munhu kambe i timhaka leti a ni ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka tona. Mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi kota ku twa ku hungu leri mi taku na rona hi rihi mi swi twile ku patu leriya ri ta hetelela ri endliwa leswi swi nga kahle mingiselo wa mina ku loko hetelela ku endleka patu swi vula ku hi yisa ku yini mahlweni loko xiyimo xi titani vanhu va ta wisa ku hlupheka. Ntlhanu wa tikhilomitara i mpfhuka wo leha swinene wu lehile ntlhanu wa tikhilomitara swi kahle loko ku kha ku vulavuriwa hi mapatu ya muxaka lowo ku va na ku siyelana futhi loko a swi tshama swi kha swi endlisiwa sweswo ni tshemba ku mapatu yo tala a ta hetelela ya va ya endliwile hi ndlela yeleyo. A hi twaneni ku wena u angula ku yini eka nongonoko loyi kumbe timhaka leti u nga va ku u ri na tona nhlekani lowu veri ku na mingiseri loyi nhlekani. Hayi minjhani Methewu? Hi pfukile papa hi ngo vona. Hayi pfukile. Okay. So ri ala ku hlamusela nyana hi mhaka ya mitirho. Yeah. Ku ri laha ka mitirho la ku na section yin'wana vona onge a yi fambi kahle. Ni vula hi hala ti-training why va nga lunghisi ti-train ku ti famba hi ku ti-train ti cheap ka lava va tirhaka na lava lava ku tirha hi ku famba hi thekisi ya durha. So loko munhu o xava wisile a trainini wa swi kota kumbe u famba kambirhi o kanharhu ka mune na monthly liquor
se leswa van'wani va vula ku switimela a swi ri koho swi famba kahle kambe ku na swihehlo swa ku van'wani va onha hi bomu ku ndlela ku mi nga khandziyi switimela hi ku va lava ku mi khandziya leswi vo va tirhaka hi swona. ya mara mhaka switimela yi gcine nkarhi lowa wa covid hikuva a ri vanhu a vo pimeliwa ku coach yi fanele va na vanhu vangani se vhela swi hela va tsutsumela ko taxi ma swa ti-taxi se swi herile mina ni va va nga lunghisi ku va vona tirenini ku na switichi swo talo switichi leswiya swi lava ku va na vanhu va tirhaka kwalaya ku na ti-taxi swi tele ngopfu ni nga ku tiko leri hinkwaro swi nga hunguta swin'wana hi ku vona ka mina a ni va hakela na vanhu lava ma ti-examina va ri koho va ka va tirha na vona na loko nkarhi lowu ha tirha hi famba hi tirheni a mi kuma coach ri tala leswo va za va ku nghena maphorisa va va susumeta ku nghena ni phakati ni suka laha nyangweni nghena hikuva ku tele va swi vona se va tele ngopfu vanhu lava fanele va tirha lahaya ka raliwe kahle kahle it's too much more than 1 million loko hi languta hi swona a swi ta endla yini ku vanhu va kuma mintirho plus na ha vula swa tifeme a ti tirhi ku fana le bolweni a bolweni tifurayini va teka 5 10 se na le tikhampo tifeme letin'wana loko ti teka 5 lava le handle lava n'wana va tirha a va ta wu kuma tirho hi ku na leswi a swi khale loko hi tirha ku na leswi vitaniwa ti-calling card loko u tirha femeni yaleyo a ku loko heta 6 months u fanele u ya pfuxeta ti-calling card se lava lava va ta kota ku va kuma kota ku tlhelela kaya va kota ku vuya futhi mintirho a yi ta va yi ri hikokwalaho ka yini sweswo mi lava na swo swi endliwa mi vona onge ti swi le ku kavanyeteni ka yini ka ku van'wani va kuma mintirho kumbe njhani ya va tshika ku famba va ka va ba vanhu na mutifemeni ku fambana hi milavi lowu leswi mina ni vonaka swo ku swi nga tirha yin'wana ni vonaka sayiti ku yi nga tirhi na hambi loko va nga endli sweswi swa ti-calling card a va kume swipiktere leswi fambaka laha ka tikhampani swi ku swi languta ku laha i va mani mi vangani mani na mani ma swi voni swo taniya a ku ta hunguteka swo laha hi mavonelo ya mina lawo ni mi twini papa na khensa swinene ni khensile swinene loko mi tena tlhelo ri ri nkomo okay I khensa sweswo mingiselo Munghana Lonene FM va vula tani ve ri mavonelo ya vona ka vula wena u ri yini 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM hi la ku twa wena na wena tana tlhelo ra wena ra timhaka ka vula timhaka ti tele kambe we ri yini ka leti we nga na tona hi ndlela yo le un'wana mingiseri loyi nhlekani i mi amukerile le ka Munghana Lonene nhlekani swi tikomba swi swi tika kambe va ta swi lulamisa hi kota ku twa ku xiphiqo ku nga va ku ri yini ku kumbe xana tiqingho ti tirhi swona kumbe loyi a nga le ku ri ti tirhiseni ti nga va ti kha ti n'wi kanganyisa kambe a hi ku tsumingiselo mina nomboro i 0860002543 timinete i ntlhanu tinyeka se ba awara yan'we ntirhi awara yan'we hi ta va hi kha hi twa tlhelo ra mahungu ya misava ivi kusuka kona hi ta bula na advocate Ntsako Terence Baloyi hi ta langutanyana timhaka letiya ti nga mahungwini hi twa n'we ku na n'we mi angula mi ku yini ka to hi mhaka yoleyo hi ku swi tikomba ngeti ku hetelela ku va na swihoxohoxo leswi endliwaka loko ku humelele nghozi ivi swi hetelela swin'wana swi nyanyisa swiyimo ka swin'wana swi endla kumbe swi tisa ntshikelelo hi ndlela yeleyo nomboro i 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka loko ki nghena ka nongonoko Africa wa vulavula a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku ye angulaka yini hi mi amukerini nhlekani a ku na munhu la mani ya ka ntirhisana mathebula dp@sabc.co.za kasi ke swin'wana leswi swi nga ko ka mahungu loko kha ku vulavuriwa hi matshamele ya timhaka tikweni reru ku vulavuriwa hi timhaka ta ku namuntlha ku na ntshamo wa ku va president va hlamula swivutiso ka huvo yo endla milawu mavandla ya tipolitiki ya tikomba ya vilerisiwa hi xiboho lexi nga tekiwa hi president ncwe va Action SA va kha va kombisa ku na vo va lava ku ringeta ku pfula nandzu wunene
ehenhleni ka president a swi tivi va ta va kha va pfula nandzu wa ku yini kambe swi twaka lava kha va lava ku pfula nandzu lexi xi nga koho ku ri mhaka ya ku veni va nga tsakisiwi hi laha swilo swi fambaka kona ngopfungopfu loko hi languta hi timhaka leti ti vulavuriwaka ta pharapara leti van'wani va nge ri i maveriveri mo tala lama ma nge le ku vulavuriweni a ku na loyi a nga ta mu komba ntiyiso ku ntiyiso wa mhaka hi lowu kumbe hi lowuya hi ndlela yaleyo leswi hetelaka ku va mintlhontlho na swoho ku loko ku ve impela i maveriveri yo tala lama nge le ku vulavuriweni kambe vanhu va kha va ma vulavula onge ntiyiso na swoho ku hetelela ku va ntlhontlho hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga ti langutaka ku twa ku we angula ku yini ka tona nomboro i 0860002543 kandziyisa rito hi kota ku twa tlhelo rero ra timhaka hi ndlela yo yoleyo kasi yin'wana leyi nga ta landzela i timhaka ta nongonoko dzumba na mina nhlekani lowu vengeri mi ta wu twa wu kha wu haxiwa thwi hi tatana hi Mchangani ya nga ta va kha mi tisela nongonoko wolowo ematshan'wini ya tatana Ike Ngobeni se mi nga kayeli nongonoko wolowo hi ndlela yo yoleyo kasi kambe swi ri tano mingisiro mina hi ku tuku mahungu lama u nga na wona hi wahi tirhiti ku tisela nongonoko lowu thwi kusuka leni ka huvo ya endla milawu leswi nga endla leswaku hi tikuma hi ri ka xiyimo lexi namuntlha hikokwalaho ka ku va hi rambe hi MEC va ndzawulo ya timhaka ta vurimi na nhluvukiso wa tindhawu ta le makaya MEC Nakedi Grace Kekana va kha va tisa mbulavulo wa voho wa mpimanyeto va kombisa timhaka ta ku eka mpimanyeto lowu swilo swi ta fambisa ku yini va twile na van'wana lava hi nga bula na vona vo fana na vadokodela Makoma Magurupece na vo hi kha hi bula na vona la tanihi xipikara xa huvo ya endla milawu na va kha va tisa mpimanyeto va mi byela ku mpimanyeto wa voho ku hetelela wu tirha njhani ku twa longeti ku na mingiseri la hi timinete timbirhi leti nga sala imani twa ku yi angula ku yini nhlekani mi amukeri hello minjhani hi pfukile boti minjhani n'we ukile vulavula na Xikalavito le inkomo Xikalavito ni kombela mi lavisela swin'wana swa koteka ku veni loko a tikweni va ku se transform hi fanekele tiko ro fanele ri gazata for ku xava transform leyi ta mi lavisisela a na mi nga lavi nhlamulo sweswi a ni nga lavi nhlamulo ya swi mo hi chekela hi ku laha ni tshamaka ku na miti ya ku tala leyi ya ku na hina gezi va byeriwa ku fanele miti ku xaviwa fanekele tiko hi muti especially loko mi kuma ku ri loko a laha ka transformer liya leswi mi yi xerisaka so loko ku ri hi ku na mimiti leyi nga breaker fanekele n'we mi ti xavela ene so swi tikomba hi nga ku ri i responsibility ya heri vaakatiko hinkwenu ku vona ku a ku na va bridge yakani na sweswo hi swona hi ku loko mi kha mi ri vaaki mi kha vanhu va kha va bridge ivi mi miyela loko transformer yi tshwa va Eskom va koka milenge kambe sweswi mi nge te hi mi vutisela hi ta mi vutisela ni khenseli boti wa mina inkomo no mi te ni mi vutisela a ni mi te ni mi vutisela hi leswi mi nga vula swona a hi swona mi nga vula swona mi te hi mi vutisela se leswi mi nge te hi mi vutisela hi ta hi ya vutisa loko mi tlhe mi hlamusela swin'wana swi vula ku mina nhlamulo mi te mi vutisela loko mi sungula se hi ta mi vutisela va makakho awara yin'we henhla ka nhloko ya kumini mahungu ya misava hi ta vuya yisa mahlweni ndzhaku ka mahungu ya misava hi bula na advocate Teres Baloyi kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka mahungu lawa ya landzelaka hi ndlela leyi Take it down, 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 take it down. Off. Thank you. Inkomo mingisero mgara dona FM lang tankari inka timinati ntsena kupela bana ya khume naro nangako I Africa wa vulavula tisela wona thwi kusuka haleni ka huvo yo endla milawu alibuwa khumu lebukhawu hlekana wasikona na motla mingisero mgara dona FM ni famba na tinyiko Morgan Shivambo hi famba tsungwe ka nangako lo se hi kongoma ka awara liya ya mbiri imana kubyela ku sweswi la kubula na mtivu wa nawu hi la ku kahle ka ngozi liya ngopfu loko humelele ngozi ku angarhela ka endlela ku nga vi na mintlhontlho hi kota ku tiva ku loko humelele ngozi hi swilo leswi hi faneleke swi endla hi swilo leswi hi nga faneleke hi swi endla hi ndlela yaleyo sweswo swi ta hi pfuna ku hi kota ku hi papalata
mintlhontlho leyi kumbexani a yi nga lavekangi kumbe a yi nga fanelangi ku yi hetelela yi va kona eka ngani mi kuma vanhu va kha va tsutsumisana endzhaku ka loko humelele nghozi ka ngani vanhu va kha va hlaselana endzhaku ka loko humelele nghozi hi ndlela leyo khale ngopfu a ku twa van'wani va hlaselana na hambi ku nga humelelangi nghozi ku ri ampul hi ndlela yaleyo se i timhaka leti hi lavaka ku va hi vulavula hi tona nhlekani lowu na ku vulavula na n'we hi twa ku n'we miri yini hi mhaka hi yeleyo ke hi ku anakeni nghozi i nghozi hikokwalaho ka yini loko sweswiwani yi humelele yi khumba vanhu vo fana na vadokodela Aaron Mtswali yi fanele yi va mahungu yi sariwa ndzhaku hi ku a yi fani na mhaka leyi yi nga tshama yi humelela ya ku va van'wani va varindzi va hehliwa ku va va kha va hlasele van'wana va vachayeri hi ndlela yaleyo kambe laha ko va mhaka leyi ku va ku langutiwa ka timhaka ta ku va ku hetelele ku ve na xiyimo lexi xa ku va ku ve nghozi leyi hetelelaku yi va kona va ta hi pfuna mutivi wa nawu advocate Terence Baloyi advocate nhlekani botfred xewetini lava yingiseri mi twala nga ri hayi khale ngopfu maka ku heta ku cakunya nan'we mi dya hi nkarhi hayi okay botfred ni mukumi nenchumu anelutakunyenchumu nankomo umelo wa n'we kwalaho ai loko ri ku wa mina ni khomele ni mutivi wa nawu a hi sunguleni laha ka ku ve na mhaka leyi nga humelela holobye karhi swihehlo swo henhlaku leswaku ku ve na nghozi leyi nga humelela kambe hi ku angarhela mutivi wa nawu kahle loko ku tshika ku humelela nghozi hi sungula kwihi hi ku ongeti van'wana hi hetelela hi va hi nghena timhakeni leti a hi nga fanelangi hi nghenile hikokwalaho ka ku ka hi nga tivi nawu wu ri a hi fanele hi endla yini loko humelele nghozi botfred xikulu i timhaka ta tlhelo ra nawu loko humelele nghozi i timhaka ta ku teka vutihlamuleri loko ri ku wa khumbeka ene ku khumbeka ni vula ku ri loko ri wena u ri muchayeri loko ri ku u fanele ka mhaka leyiwani i tikuma i tlumbe munhu i timhaka to teka vutihlamuleri ene swi tikomba kwalaha miluguluku ya ka mhaka leyi ya hina ya dokodela Aaron Mtswali na loko nyika xikombiso hi sweswi va nga swi endla ku ri va kombisa ku ri endzhaku ka loko nghozi leyi humelerini va yimini ku la ku pfuna munhu loyi a nga tlumbiwa kumbe family leyi nga tlumbiwa ku pfuna timhaka ta ku munhu yaloye i vavisekini i lava leswi vuriwaka medical attention i fane i yima kwalani i meka sure ku munhu luya wa pfuneka nkarhi wun'wani swa koteka ku ri i tlhela i teka na ndzhwalo i n'wi tshineta na tiambulense kumbe i n'wi yisa xibedhlele ku ri ku u nga fekangi swo yini mara swi kahle ko tala ku ri i yimela lava va vuriwaka ti-paramedic va ta ka scene va ta teka vutihlamuleri bya vona i yimela maphorisa na va ta teka ntirho wa vona wu va tsalatsala statement ku kombisa ku ri ku humelelise ku yini ku humelele yini maphorisa va fanele va fika lero loko humelela nghozi botpet hi ku komisa yimelani maphorisa ya fika a ku vitaniwi va swilamulelamhangu lava va ti-paramedic ti-ambulance va fika kwalaha ka scene nawu n'winyi wa tona timhaka wa ha ri kona kwalaya ku na leswiya swa ku van'wani va ku munhu i tlumbe movha kumbe xitimela xi tlumbe munhu kahle nawu wu ri yini wu ri mina ni va ni ri na ni onhini ku va ni tlumba munhu loko hi ri patwini kumbe ku sungula ku langutiwa swin'wana ku langutiwa nawu hi pfuneni mutivi wa nawu botpete swi karhata ngopfu ku ri loko humelele nghozi apatwini hi namba hi fikelela enhlokweni ya hina kumbe hi ku mavonelo ya hina hi la ku rhwexa munhu hi nandzu hi yo mhaka ku fanele ku fika maphorisa va endla vulavisisi bya vona loko botpete ni tlumbe munhu patwini swo fana na nghozi leyi hi vulavulaka hi yona hi vulavula hi timhaka ta a ku ri ka freeway a ku ri ka N1 kusuhana hala Bilavila se vanhu lava va vulavuriwaka a va tlula patu leri ku nga freeway ene xin'wana botpete a ku ri na vusiku se hinkwaswo swi khedzakhedzani sweswo swi fanele swi langutisisiwa swi lavisisiwa hi nga se rhwexa munhu nandzu a na vhela na nawu wa South Africa wu ri innocent until proven guilty se mhaka teto nawu apply ka xiyimo hinkwaswo botpete loko ri ku lava ku fika la ku na timhaka ti nga hetelela a court se
ku na swo tala bote swi langutisiwaka se ni nga kombisa ku ri loko ri vusiku ku ri ka freeway va kona lava nge hayi munhu na ye a yi lava yini apatwini munhu i munhu vetete loko ri ku i le ka ndhawu yo ka yi nga fanelanga a va kona a wu na nawu a wu pfumeleli ku i fane i n'wi tlumba se loko i n'wi tlumba manjheni swi vula ku ri i na nandzu se swi tele swi langutisiwaka ene ko tala swi ta endzhaku ka leswiya swi vula ku ri defense ya wena i yini loko ri ku i na defense yo twala yo khomeka hi laha i kumaka i tshunxiwa kona ku ri hayi a wu voniwi nandzu kumbe loko defense ya yi nga twali hi laha again ta kona ku ri yini hi na nandzu mara hi fanele hi pfumelela vulavisisi byi teka ndhawu hi landza ka swona hi laha se hi nga ta kuma xitshunxo ku ri i mani nga na nandzu i mani va nga ri ku na nandzu bote kumbexani ka vanhu lava va nga swi tivangi ku endleke yini ku endleke yini but ngozi leyiwani a hi nge kulukumba Motsoaledi a va ti vuyela lomu a va vuya kona va kha va ti fambela kwala ka patu ra freeway kumbe ra N1 kusana la ka Rambati lexi xi twalaka i timhaka ta ku ri a ku ri na manana un'wana a ri na swihlangi swimbirhi a karhi a tsemakanya patu leri i freeway N1 yaliya yi tivaka leyiwani ene loko a za tsemakanya patu hi ndlela yaleyo a ku ri timhaka ta ku a ku humelele nghozi laha a swi twala ku ri mukhalabye wa yena kumbe nuna wa yena i tlumbiwini ingaku ka nkarhi walowo a swi twala ku i lovile se ku tluleni ka yena ka patu a ya ku chekeni kumbe ku lavisisa ku ri himpela nuna wa yena himpela i lovile kumbe ku humelele yini se a khome swihlangi swimbirhi ku twala lexin'wana xi ri na 14 years lexi xi va xi nga tlumbiwanga ma lexin'wana xi ri xintsongo i tlumbiwe na xona hi convoy leya nkulukumba Aaron Motsoaledi manana yaloye i lovele kwalano na xihlangi lexiyani a va ha kotanga ku fika lomu a va kona le a va ku va ya kamba mukhalabye wa yena kumbe papa vana lavaya se hi leswi nga humelela vusiku byebyiya bopheta se leswin'wana swi nga le ku vulavuriweni sweswiwani i timhaka ta ku kumbexani holobye va ringete kumbe va humese na mali swi va swi hoxekile loko se va endla tani kumbe hikuva van'wani va sungula ku hleketela ku hayi kumbe mali leyi a yi humesiwa ku ku ta pfariwa ku leswi nga humelela van'wani va a va rhumela a va humesa mali ku yi pfa yi va pfuna ka swiyimo xi nga hetelela xi va kona hi ndlela yaleyo ya bothete a ni langutele ku ri kumba Motsoaledi va humese mali hi ndlela ya ku va la ku pfalapfala leswi nga humelela leswi sweswo ni vulela henhla ka ku loko nghozi leyi yi humelela varendzi lava va vona lava vuriwa ku protection services i maphorisa lava a va ri ku driveni kumbe lava va va rendzaka se loko swilo swi endlekise hi ndlela yaliya bothete nawu wo ri department liya ya IPD Independent Police Directorate ya nghenelela ku ndlayini ku lavisisa hi mhaka ku ri a ni hi vona va lavisaka maphorisa ya swi koti ku ti lavisisa hi woxe se hi twa ku ri IPD ve yi fika va pfule fayili kumbe va pfule kheyisi hi vo va nga ku lavisiseni ku ri phorisa leri a ri driver hi siku leriyani ri na nandzu kumbe a ri na nandzu kumbe swi ta endlisa ku yini se sweswo ni hlamuselela ku ri kumba Motsoaledi va nge fiki then va ku va humesa mali ku pfala leswi nga humelela loko ri ku va swi endlisa sweswo se va letini mhaka ku IPD se yi fikini yi le ku tirheni ntirho wa yona so kulumba Motsoaledi a ku na nawu lowu va nge va fanele va humesa mali ko va vumunhu na ku va va twisisa xiyimo xa vona loko ri ku va humese mali va ni tiva va humese statement xa ku condolences ku na maveriveri ya ku va fanele va transporta vanhu lava va yisa eZimbabwe vanhu va la South Africa sweswo na loko swi endla ku ta ku ri ximunhu na ku twela ka vona swi va swi nga ha ri anawini mara loko va swi endla i xiyimo xa vona xi va byelaka na moya wa vona na mbilu ya vona swi tsakelaka va swi endlisa sweswo a ka ha ri xinawu hi xinawu vo fanele va yimela IPD yi vuya ka vona ku ri loyi a ri yena muchayeri ku humelela yini yena ene sweswo IPD loko yi heta ku investigate yi yisa hinkwaswo investigation ya yena ka NPA hi yona yi nga ta teka vutihlamuleri bya ku ri yi endla yini hi case leyiwa
ni lava ku nghena mavhengeleni Mtivoanawu loko ni vuya ni lava ku loko hi vuya hi kota ku hi hetisela hi ku vulavula ku na mikama yin'wana loko munhu a tlumbe munhu va ta ku i murder kun'wana va ku i culpable homicide kahle ku va ka ku endleka yini la ku langutiwa yini loko fika ka milandzu leyi rhwexiwaka munhu loko a tlumbile kumbe a tlumbe munhu kumbe hi ndlela yeliya kambe loko hi ta va hi sungula hi hundza hi le mavhengeleni mingiseri Munghana Lonene FM nakona ku Africa wa vulavula eka Munghana Lonene FM nteri hi ta twana n'wangulo wa wena ku angula ku yini kambe sweswi hi sungula hi hundza hi la loko u ehleketa disivuri daba na swi tiva ku na Mtivoanawu advocate Ntsako Terence Baloyi va rhandza risimu leri va ze va ya ni vutisa ku i ra mani risimu ri thyiwe Khalamazoo hi ndlela yaleyo Mtivoanawu na khensa swinene loko mi hi khomele tani milandzu leyi yi munhu a rhwexiwaka yoho loko a tlumbini yi tikomba yi hambana yi hambanisa hi yini advocate alright but ni pfumeleleni ku ri ni nga se hlamula xivutiso lexi hi tlhelanyana ka mhaka liya ya mali liya na ku ta kota ku pfuna vayingiseri ka loko va tshuka va hlangana na swiyimo swo fana na leswi mhaka letiya ta mali loko nghozi leyi humelele so ku na road accident fund road accident fund ntirho wa yona i ku nghenelela ka swiyimo swa so loko switetani ya swi kota ku ri ku tsutsumeriwa ka yona ya swi kota ku humesa mali ya funeral ku pfuneta ka ku ri vanhu lava nga lova va lahliwa se na loko ri ku nkuluma mutsaleli va humesa mali lero a ni fanele ni langutela ka vona ku ri ku ya hi xinawu a va tsutsumelele ka road accident fund ku ya hatla yi kota ku pfuna vanhu lavana hi xihatla leswi swin'wana swa timali ta ti-financial support leswi na road accident fund swi endlaka swi nga sala swi endliwa ka ndhaku mara sweswi ku langutana na timhaka ta ku lahla road accident fund ya kota ku nghenelela ka sweswo sweswo ka un'wana na un'wana leswi nga n'wi humelaka patwini swi endlisa sweswo yi huma for funeral ivi liya yin'wana yi sala yi tlimiwa endzhaku alright se but a vini ka xivutiso xa n'wina xa milandzu leyi nghenelelaka hi ku hambanahambana ka yona mi hlamuserini ku ri ku na culpable homicide ku na murder se loko va za i culpable homicide ku hi leswiya swi humelelaka loko munhu a nga tiyimiselangi loko swi lavisisiwa swi kuma ku ri ku ve na negligence yo karhi kumbe ku ve na vusompa byo karhi loko i la se a rhwexiwa ku nandzu lowu vula ku culpable homicide a yi vi murder hi mhaka ku ri a ku vangi na xikongomelo xo dlaya i timhaka ta ku i kha a famba patwini ivi munhu navusiku a tlula patu loko a sala ku kelu kumeka se a swi nga ha koteki ku a nga ha break kumbe a nga ha boha ti-break mara loko swi langutisiwa ku ri xiyimo a xi pfumela ku ri loko a lo pfula matihlo kahle a ta va a kotini ku boha ti-break hi laha loko swi kha swi kambisisiwa hi ndlela yaleyo ku na ti-test ta kona hi laha swi fika swi voniwa ku ri hayi loyiwani a hi n'wi hoxini culpable homicide mara loko swo kambisiwa swi kuma ku ri hi lo landza munhu i n'wi langutini dyambu ri lo hosi i fika i n'wi tlumba ti-breka ti tirha kahle movha wo tirha kahle se swi tikomba kwalani nga ku a wu ri na xikongomelo xo dlaya se laha ku nga na xikongomelo xo dlaya but i laha se i rhwexiwaku hi leswiya swi vuriwaku murder kumbe wena i mudlayi se i rhwexiwa nandzu wa ku ri i murder wu ta landzeleriwa hi ndlela yaleyo se ku hambana kwalano ka botel ya ku ri a wu na xikongomelo kumbe ku lova xihoxo xi fambaka na munhu a wu nga tiyimiselanga xiyimo xo tika Mtivoanawu se swi vula ku loko mi nga mi tsundzuxa rixaka mi ri leswi swi lavekaku i ku vitana maphorisa na vana va khumbekaku ku nga va ri swa rihanyo va swi lamulela mhangu sweswo leswin'wana hi nga ngheni ngopfu ka swona leswin'wana nga nghena ngopfu ka swona va pfumela maphorisa ta teka ti-photo va teka swikeche swa vona va tsalatala hansi ku humelele yini then leswin'wana mi ta sala swi voniwa endzhaku mpfumela paramedic va ta vona ku ri xiyimo lexi a xi tika ku ya kwini hi tlhelo ra hala ka rihanyo va nga ha swi kota ku pfuxa munhu yalowo kumbe va kota ku tsutsumisa munhu yalowo exibedhlele
wena mo pfuna hi ti-phone call tetiya ta ku vitana maphorisa na ku vitana ti-ambulance sweswo hayi mi ta mi endle ntirho wa n'wina mi ta mi kombise vumunhu bya n'wina mi ta mi kombisini already ku ri leswi nga humelela a mi nga tiyimiselangi ko va xihoxo xi humelelaku na tinghozi ta kwalomu mapatwini ko teta. Ni twe mi ku varindi ku va ku ri maphorisa swi nge endleki a ka hi nga vulavula na n'wina kwala vhikini ti vona hi vulavula hi timhaka ta phalaphala a ku vi ku ri na maphorisa kwalaya ka phalaphala vo teta mi ta tsuniwa ku na nkulukumba lova nge i Rudi a ku ri loyi a ri nkulukumba ka ma-security ya le phalaphala hi loyi nkulukumba ra maposa va nge mina ni rwexe yena ntirho nandzu wa ku a ya lavisisa se hi xinawu va ri kahle le nkulukumba hi maposa va hi hloko a fanele va ye kwini amaphoriseni va nga yangi ka yena se timhaka ti tlele kwalano ti vona vete hi mhaka hi yena head of security a phalaphala ni te mari phorisa a hi loko ntsuniwa vosete a khale ka phorisa a nga ha ri ka xiphorisa o va head ya xiphorisa kwale ka phorisa unless ku na hoxiso vosete mara ni teka ku ri a nga ha ri phorisa ya to vona hina hi va mani hina na ho ti vutisela ku kota ku tiva ku nawu wu ri yini kambe ha khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekano siku ra namuntlha ku diya ku engeta inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava hi bula na vona mi tiviwa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi lava hi bula na vona la hi kha hi languteka timhaka teti ta mhangu leyi nga humelela leyi nga hetelela hi koxa vutomi bya vanhu vanharhu wena kha ni vutisana loko mi tivona va kha va vulavula kahle ku endleka yini hi vanhu vo huma matikweni le handle na tinghozi la patwini loko mo languta ku na tinghozi to tala ngopfu tele Limpopo a le Limpopo loko mo kuma ku ri tinghozi to chavisa ti ta va ti kha ti khumba vaaki vo huma matikweni le handle ku endleka yini kumbexani ku na swin'wana swi fanele swi lavisisiwa swi kota ku twisiseka kahle i xiyimo xa njhani lexi hi fikisako la hi hetelelaku hi va la hi ndlela yaleyo se ni lava ku hi ta kota ku va hi bula mina na wena ku na ti-voice note leti mi nga rhumela loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu hi ta ti tlanga hi kota ku twa ku ti-voice note leti mi nga ti rhumela ti ri yini loko hi heta ku tlanga tona hi ta kota ku twa wena loko i angula ka timhaka ti ta hi bula hi tona na leti ni lava ku mi byela ku President Cyril Ramaphosa hi ku tirhisa xiyenge xa vu 21 xiphemu xa vumbirhi xa vumbiwa bya tiko ra Afrika-Dzonga va suse holobye Sisisi Tholashe eka xiyimo xa vona tanihi holobye wa nhluvukiso wa vaaki hi vangeri sweswiwa lava nga ta va khomerile ku ta va ku ri holobye a hofisini ya president eka xiyenge lexa xa vamanana vantshwa na vanhu lava nga na vutsoniwa manana Sindisiwe Chikunga tanihi holobye wo khomela ku kondza ku ya thoriwa la khumbekaka sa hi mtweni kumbe angula mukweni ka timhaka totoleto na tin'wana teti mi nga na tona endzhaku ka loko hi ta va hi twe ti-voice note kambe sweswi a hi sunguleni hi twa ku mahungu emisava ya awara ya mbirhi ya ta emitsekwini nhlekani sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM ka vula hi kwala ku korhokela wena nongonoko i Afrika wa vulavula mavonele ya n'we ya ta tshamba ya ri mavonele ya n'wina kambe ya nga ri ya xitichi lexi kumbe vatirhi hi ndlela yaleyo hambi ku ri nhlangano wa vaxi ku angarhela seke a hi tweni ku mi nga rhumela ti-voice notes mi te yini eka nhlekani lowu loko hi kha hi kandziyisa ka rito leri ra 065 744 3911 ti-voice note leti mi nga rhumela hi leti inhlikani muhumelerisi Ncindani na n'wina muhaxi wa mina Pat Khalanga Mathebula mhaka leyi humelelaka la South Africa exiyini ka na vusiwana xeme eka vana va hina loko ni ta va ni langutile lawani Khalanga 32.5% is too much man ka ku ri vana va nga ri ku tirheni ene vona leswi va swi vulaka hi ku ya hi nhlayo ya ku vana va kusukela kwala ko ma 18 years to 35 years a ve le ku tirheni xana swa ha ta vuya kwini ku ri tifeme ti endliwa xana hi ku vona sweswiwani ka vula loko metro rail switimela swa ha ri ku fambeni vatirhi lava va tirha kona ma-security va tirha kona how many millions lava va nga lo tshama sweswiwani va nga ri ku tirheni ePetkalanga
ku le ku tikeni maswitoko la South Africa a ku na leswi president va nga ta swi endla sweswiwana leswi nga ku humeleleni Khalanga na muhumelerisi Ncindani Khalanga rhandza ku khensa ka hinkwaswo leswi humeleleke eka namuntlha ka tiko ka nongonoko wa Afrika wo vulavula loko hosi Xigamani va kha va vulavula hi timhaka ta patu a swi endleki mpela swi handzisi swi endleka na vona hosi Xigamani ha va khongerisa Xikwembu xi va nyike matimba va ya mahlweni hi nge yi kumi hosi yo fana na hosi Xigamani hi va le ku tirheni ngopfu se xin'wana lexi hi lwaka hi xona mani Khalanga hi kombe ku pfuniwa mani hi ndhawu liya ya Mapetasi ku na ndhawu yin'wana ni vongo le ka Mapetasi a hi hala ka Vanhombelani na vo Xihosani na ka Midawuni ni mpfhuka hi tsemeliwa tintambu ta gezi na sweswi a hi kumi mati mani hi le ku rileni ngopfu kusuka lembe leri nga hela na sweswi and a hi twi nchumu ku va vulavula yini meyara Shadrack Maluleke hi yona ndhawu liya a hi twi nchumu ku ti se hi le ku feni mani hi ku xava mati mani a kombela ku pfuniwa Khalanga a kombela swinene a titsongahata hi mandla mambirhi hi kombe ku pfuniwa ho kombela Khalanga inkomo Inhlekani ka Afrika wa vulavula Botpet na muhumelerisi ni ri mativi haleni ka Silwana hi na problem hi drata leyi nga koho hi game reserve leyi nga koho la ka Silwana drata leyi yi fini la patwini hinkwako lano every day swi hete 2 days nampundzu ngopfungopfu loko famba nampundzu ta mati tindlopfu ta huma mara ta dlayiwa mara a va le ku endleni ka nchumu hikuva a fanele va hi endlela budget ku lunghisiwa drata liya na loko mo tshika mo famba hi laha siku rin'wana swilo leswi ni swi vulaka ni xo ku vanhu vo tala va swi vona a hi mintsena ni swi vonaka swi affecta na varimi va koho lava nga kwalaha loko se swi huma hala swi ya swi ya hlasela varimi lava va nga koho va agriculture na hina vaakatiko va le mali hi le nghozini ngopfu swinene hikuva swiharhi leswi a hina hi nga kusuhi ngopfu na vona Botpet minjhani ka mhaka leyi mi nga yi hlamusela ya accident leyi twisaka ku baba mina matwiselo mena hi lawa Botpet mina twisisa ku loyi a nga endla speed xa 120 ku va ku ri limit la South Africa a va a languse swin'wanyana xin'wana xa kona a languse mhaka ya ku loko ko tshika ku humelela xin'wana la patwini driver a ta kota ku va a apply ti-brake so a ni swi twisisi ku va ku humelela yini loko va tlhela va langusa mhaka ya timovha ta timinister na ti-president ku va na limit na vona hambi ko ka ku nga ri 120 hambi ko va 140 kumbe at least 150 vanhu lava va tsutsuma Botpet loko ku ndlhula la patwini u twa na movha wo yisala yi tsekatseka inkomu i bonge ndlopfu la Clara A Nhlekani Khalanga na vayingiseriwa nongonoko la mihlangano xikala vito mani ni na ku vilela le ka njhakanjhaka leyi le ntshaveni leyi ku endliwe damu ra mati loko ri handliwa damu leriyani ku na xitarata lexi sukelaka patu lerikulu xi ceriwile ku hoxeteriwa tiphayiphi ti ya kwale dan'wini ivi va ku ri no va ta pheva xitarata lexiya ku ta kota ku fambeka va vuye va tisa swipina swi paketeriwa ku ta pheviwa sweswi mukhanselara wa ka Matsila u teke switina leswiyani hinkwaswo ku ya pheviwa hala ka Matsila a ni swi tivi ku ri ene patu leri se aka ha fambeki loko a va vona na plan ku va lunghisanyana xitarata lexiyani se switina tlhe swi tekiwa swi hala ka Matsila a ni tivi ku ya pheviwa yini ku halani ai mere switina swi ya kwini leswi switina swi ka Matsila emakhwele mi teka switina swa vanhu hala swi ku endleke yini switina kambe vakholisi bya vanhu va swi tivaka kahle hi ndlela veri ku na switina leswi a swi fanele swi lulamisiwa patu swi pheva patu leri ra ku ya le ntshaveni leyi ku nga na thangi laha kanjhakanjhaka lama ku vonxa munyami laha ya se ni ta twa ku ni ta vutisa lava va khumbekaka mukhanselara na i mukhanselara wa hala ka Matsila a hi mukhanselara wa n'wina a ni tivi ku hi ku a ni twa nga ri njhakanjhaka na Matsila na Nkuzana loko ri nga hoxisi i wadi yin'we leswi na swo swa ha ni hlamarisaka ku matiko yakulu yo tanihi ya mama wadi yin'we hi leri nge yini hi mhaka yaku a mi ti tsariseli ku vhota a mi tiveki ka voters roll kambe a hi tshikeni swa a mi tiveki ka voters roll hi languta ku hi va hi fike ka xiyimo xa njhani xa ku mukhanselara wa ka Matsila
kambe ta yi landzelela hi ta twa ku xiyimo xi ri yini ka mhaka yeleyo kambe na n'wa mi tivaka swin'wana nghenani hikwani hi le ka 0860002543 hi ndlela yo yeleyo ku na mhaka leyi mi nga vulavula hi yona ya timhaka ta mati mi ku meyara va vuli nchumu meyara Gezani Shadrack Shadrack Gezani Maluleke SG bengi vulavuli nchumu and lexi endlaku va nga vulavuli nchumu i mhaka ku a swi le ka vona a ni swi tivi ku maendlelo lama ma hi ndlela yihi a swi le ka vona lava va fanele va vulavula i executive mayor lava ha ku thoriwaka sweswi Mielani Chauke hi vo va fanele va vulavula ku mhaka ndhawu yaleyo yi nga ku nga yiviwa tintambu yi ta lunghisiwa rihi na n'wina tanihi vaaki mi fanele mi vulavula mi hi byela ku a mi va tivike vanhu lava nga mi yivela kwalaho hi ku un'wana wa n'wina a nga va swi tiva i tin'wana ta timhaka leti hi nga ta ti languta ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo hi lava ta kota ku twa ku swi anguliwa swi ya kwihi ku ya emahlweni se hi ta twa n'wina kumbe angula mi ku yini hi ndlela yaleyo mingiseriwa Munghana Lonene FM makomba ndlela laha u teka riqingho rero ka 0860002543 kambe ta ri teka ntsena endzhaku ka loko mina na wena hi ta va hi sungule hi hundza hi laha isweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko eAfrika wa vulavula hi sale timinete ta 20 ku va hi gimeta nongonoko lowu nga ta landzela i dzumba na mina michangani ta va kha mi haxela wona hi twa ku mi dzumba njhani kwala mi nga ta ka mi dzumba mi ri koho hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu holobye wa timhaka ta nhluvukiso wa vaaki tlhelo mutshamaxitulu wa kumbe president wa Women's League va susiwile tanihi holobye sweswo swi vuriwe hi tatana Vincent Magwenya loko va rhumela xitatimende lexi xi nga rhumeriwa vateki va mahungu hi ndlela yoyoleyo kambe amukeleni hi twa kun'we mi khometi hi timhaka kona mi nga koho eka nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860002543 wo sungula mingiselelo nhleka ahe Khalanga papa minjani hi pfukile mina Bishop Mafumo Echese la ka Malamulele mina a ni lava ku ta twisisa swin'wana hi mayelana na department leya ya Khumbudzo Chaveng leya ya monitoring ya tiministara ka performance na ya tiministara ta hina ku ri a ni se tshama ni twa ku humesiwa xiviko xa ku after loko va monitoring hambi swi famba on a monthly basis or quarterly basis xiviko xa kona xa huma ku komba ku ri vayiza lava va le ku tirheni ku ya hi ministerial handbook va kota ku mita ti-target leti va vekeliwe tona because ni na xivilelo xa ku ri tiministara ta hina matirhelo ya tona i nga ku ri vhela ya fambi kahle we only see ku ri loko va kha va susiwa loko se ku humelele corruption mara in terms ya service delivery ya vona ku ya hi ministerial handbook a hi se tshama hi twa ku ri loyi u asesiwe kahle u performe ku tlula ku ya hi leswi a nga vekeliwa swo ti-target or vo ti tirhela ntsena hambi ku vi kha hi nga voni ku va na quality of service delivery ka tindhavulo ta vona then a ni vula ku ri president loko a vekele that monitoring and evaluation ministry a yi fanele ku va na ximidi laha ku hi kota ku vona ku ri mpela i vamani va nga ku tirheni vamani va ngo jikajika na ti-blue light leti va kha va tsutsumatsutsuma va nga ri ku tirheni ka nchumu hi swona swi endlaku leswaku tiministara leti se ti nghenisa ka corruption hi ku a ni va rivala ntirho lowu va nga mandate leyi va nga tirheliwa ene a ku na outcome base ya ku ri loko u kumeke u nga ri ku tirheni ka swona u ta humesiwa ku nghenisiwa un'wana hi swona swi endlaku ku ri mi kuma ku ri a ku vi na ikhonomi leyi kulaka tikweni ra hina ku tindhawu tin'wana vhele ti file a ti le ku tirheni ene hi swona swi endlaku ku mi ta twa vakhosato va vulavula hi mhaka ku ri ku fana na ministara lowa labor kahle ntirho wa yena loko ku kha u pfumaleka mitirho ya so u va kha endla yini u endla yini leswo at least ku pfuleka swivandla swa mitirho vanhu va kota ku tirha or o va tshami xiviko xa yena hi xihi
lexi nga xi kombaka ku mina ni zame leswi na leswi na leswi maybe ko va na economical meltdown ya misava mara me ni le ku ringeseni than ku va hi kuma ku ri vo va ti tshamelile hi tivi ku ri va va endla yini vakulukumba lavaya kumbexani hi ngo yi lulamisa laya ka loko mi katse Holobye Ntshavheni kahle lava mi fane mi vule vona i manana Maruping Ramokgopa hi vo va nga holobye ka timhaka ta planning, monitoring and evaluation. Okay, I think ku ri ni nga va ni wondla mistake kwalano but ani va tirhisana hi lava va kumeka ku va ri ka ministry ya president na Khumbudzo Ntshavheni, so I think va kha va tirha swin'we la in terms ya ku vona ku ri leswaku n'wina mi sindzisa ku yini kwalano Bishop mi sindzisa ku Holobye Ntshavheni va nghena ni vula ku va nghena Khumbudzo Ntshavheni ku ani i vona the head of the ministers in terms ya protocol ku i minister in the president, so yena lo a head ku all the ministers, so luani ni vula swona ni vula swona ani lava ku hi kota ku twanana kahle ku n'wina mi le ku sindziseni ku swi fanele swi khumba na Minister Ntshavheni swa va khumba vele because ni vula ku mi sindzisa ku ni hlamuleni mi sindzisa ku swi fanele swi khumba Minister Ntshavheni ni vula sweswo ni tisa ka rero mo sindzisa hayi vona ku na holobye lava tirhaka swona venge i Maruping Ramokgopa hi vo va vona ka area ya mara Minister Ntshavheni na bona va ri part ya ku cheka ku ri va heta ti-minister letiya tin'wana in terms ya president u dependa ka vona ku vona ku executive ya yena leyi a nga yena va reporta ka yena before va reporta ka president. N'wina mi vula ku yini? Mi vula ku loko munhu a ri minister in the presidency i chief minister? Yeah, i chief minister because yena la vona ku ri everything that is in the cabinet actually is a spokesperson xa president in terms ya ti-minister ku ti tirha njhani ya cabinet, so a fane yena na lo wa monitoring va vona lava va hi nyikaka xiviko on monthly basis or quarterly basis ku ri va hiza lava hi nga va kacha la a ni va tache hina hi wena loko vona swilo ka swi nga fambi u vona ntsena loko munhu se nkarhi wun'wana ku humelele corruption o fana ya va tolaxi a susiwa ene na ha ri ku vileleni futhi ku kasi nkuni yena why a nga susiwi ku i khale sa tshamile se mali leyi nga ku hakeleni ka ntunu yile mitaleni ku wena le ku voneni ke president va teka decision la a yi swi twisisi ku wa ntunu a yo tshama a va president Bishop ku hela ka vhiki ka n'wina ku vile kunene a khetsa swinene languta karhi mi ngi tsoro mungena nono FM makume mune ntsevu timinete ku bila awara ya 13 n'wana mi ngi seri loyi nhlekani aye minjhani pfukeli papa minjhani wena pfukeli hayi la nghena ka leyi lava va nga khumbiwa la vilavila leyi botmogi n'wina mi rivela ku nghena ka leyi va nga tlumbiwa a swi antswi mi nghena kona okay sorry mina matani botbet sorry botbet twanani bazi leri a vongo nkulukumba loyi a ya ku ri khandziyeni a ri kongomi kwihi a ri kongoma site ra Polokwane ne site ra Polokwane kari ya Zimbabwe ne, so la vanhu va nghenaka kona ti-passenger ti nghena va ti ri hala ka left timovha ti va kha ti hindza hala ka right le ndzeni ka patu, so ni ti vutisa ku u tlumbiwe njhani hikuva ku a nga tsemekanyi a ya ka tlhelo leriya ro timovha ti va ti kha ti hala Pitori a lava ku khandziya bazi a ya site ro Polokwane a kha ya Zimbabwe ende lava n'wi heleketa loko va heta va
loko va say goodbye va tlhelela hala vilavila a ni vilavila yi le ka left azon a swi tivi a ni hina hi yingisele n'wina n'we mi ta mina ku nghena ka yona phela yena ku twa n'wina mi kha mi nghena ka yona n'we mi le ku vutisa swivutiso vilavila hi voted yi le ka left so which means loko va suka kulelani na yena va vuya hala ka left va tsemakanya R101 ivi va nghena standini la ku tshama ku vava matwisisi se ni tivutisa ku va nga va tlumbi njhani hikuva a va nga tsemakanyi ku hi n'wi landza hi tlhelo ra hala u ya hala vo Johannesburg u ya hala vo Johannesburg matwisisi mina ni swi twisisi kambe na mitwa ku mitwa na mitwa ku swi twisisa hi swona ni nga swi twisiseki mi nga swi ku ne ku mitwa na mitwa loko no sweswi no botshet ni yibeleni kwala N1 le buteni hi kha ya hala Limpopo hi kha ya hala vo Polokwane kha ya hala kumbe vo Giyani ni yima le ka left ni bate Hazard ka left ra patu ya tlhelo ka patu hala Ximatsini se mina ni fika ni khandiya hala ka voko ra Ximatsi which means ni tlhelo ku timovha ti hinda hi le tlhelo ka n'wina se mi joina patu ni ya mahlweni a ni jabi patu ni hala ka le tlhelo leri rin'wana ne mantisisi nemetweni ani swona botsedi lesana nemetweni botsa mina kesa swinene ai swinene ni hundela ta vuya yisa mahlweni tsema mtiphinini risimu leri namuntlha ne ya mi ri twile xiphemu inkaya ta mina ta hi seba awara ya mbirhi mahungu ya misava na vonge n'wan'wana ti mandleke kusuka kwalano mchangana mi tiserana ngona ko tsumba na mina eka Munghana Lonene FM makomba ndlela a twa n'wina mi nge ri ku teni na mahungu ka nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 hi twa ku timhaka ti nga hi nkala yoleyo na nga tana kambe 0860 002543 aya mukele n'wana mingisele hi twa ku a ku na munhu la 0860 002543 i nomboro leyi hi tirhisaka hi sa leti minete ta nhungu leti hi nga kotaka ku va hi tisa tlhelo ra n'wina a koho n'wana mingisele i ri kalanga loko swi ri hi nga swi tivi hi nga vulavuli hi swona ntiyiso na mina yima na n'wina kambe n'wana mingisele hi lowu nhleka minjhani buta mina hi pfukile hi ngo vona hayi na hi pfukile man a khensa swinene no man no khumbiwa hi loko makwerhu va kha va bideka kwa ku endleke yini na swi tivi ku endleke yini mingiselo mina aya mukele n'wana nhleka kaya minjhani papa mina hi pfukile hi ngo vona okay a khensa a nga khumbakale ya ku tumbiwa ka vanhu lomu xitarateni ka ti-freeway kahle komba ingaku ndzawulo leyi ya swa magondo a ya ha naswona leswi swa arrival live na ku phalimela vanhu lava va tlangelaku a ti-freeway va tele vanhu va tlhukiwaku masiku hinkwawo a ti-freeway and a maheteleli swi languteka ingaku driver i va a ri wrong vona vo nghena freeway laha ku ka nga ngheniwi hi kwihi vanhu so ndzawulo ya hina a yi ringeti ni vona ungeti a ku ta fanele ku ndleka yini hi ku impela leswi mi swi vulaka na swi vona mina kambe xivutiso ku ta va ku a ku fanele ku ndleka yini ku xiyimo xa muxaka lowu xi herisiwa loko ri ka xi hungutiwa a ku enforciwa aka vanhu lava fambaka hi milenge enforcement a yi tirhi because lomu u langutana la a Captain Park la ka site ya vo Teke vanhu va yima laha va kha va hayika vo jumpa firi R21 liya loko mi langutisa a Hammanskraal va akeni bridge ro vanhu va fanele va khandziya hi le henhla va jumpa freeway mara a va ha khandziyi bridge va ta hi le henhla va tsamakanya hikwalaha swilo leswiwa kahle hina vanhu nga ku se u fana na timbuti kahle hi la ku risiwa mi fika njhani ka ku hina vanhu u fana na timbuti hi la ku risiwa a ni mbuti a yi swi koti ku tirhisa hi yoxe ni vula ku swona se mi fananisa vanhu na timbuti hi leri nge yini la ku va la ku risiwa loko swi ku yini hi ku vona ka n'wina va la ku landzelerisiwa aka xilo xin'wana na xin'wana hambi bodo yi va yi tsariwini ku munhu a nga cross laha ko nghena munhu kumbe xana a swo vula nchumu kumbe a swo vula swo karhi hi hina tanihi vaaki kumbe hi hina tanihi vanhu
swi suka kwale nhlampfi yi bola nhlokweni swi suka kwale henhla loko va kha va tshova milawu leyitsongo yi nga tala laha hansi laniwa makumu yi va yi nyamalalini se yo tshoveteriwa se a hi hele as ri tiko ra hina hi ta strike hi masiku hinkwayo hi ku lava va kahle lava va kahle hi mhaka yo na hina self a hi swi koti ku ti lawula swona khala nga hlayiseka inkombo ta mina khesile tlhelo ri mi nga ta na rona mingisere 0860002543 un'wana i ri in rhumela nomboro ya executive mayor i ri va foneleni executive mayor ko va munhu ntsena mungutu mo pfuna mo biya moyi ko ta vulavuriwa na vona hi twa ku va ta tarini va ta hlamula leswi swi nga hehliwaku ku ta endleka yini hi timhaka ta mphakelo wa mati lama nga kavanyeteka kambe a hi leswi swo mi ngo teka foni muku tumbiwa lano hikwalaho ka ku langutela ku ri loyi ya driver ku movha i wa ni vona ene yena a nga khatali hi ku yena na yena so hi problem leyi nga na yona na patini ene tshama swi vona siku rin'wana na rin'wana kwala patini famba kwala patini mi vona ungeti xiphiqo lexi nga va xi kha xi vanga yini na rinyajuri leya khalanga lera ku ri wena loko ri na movha ne hi wena sweswiwani ku ri u sukela yena patwini yena a nga ha ri na hina hi kula hi tiva ku ri movha u chava na loko wa ta hi leyi u jambi u tsutsuma mara lava sweswiwa lava khalanga or yo mbalo leyi nga tala la patwini va ku ri loko u tlumbiwa u ta kuma swiyinini a hi swi tivi khalanga kambe se mi nga mi sungula ku hleketelela ku vanhu va tlumbiwa okay fambeni mi yingiserile mi nga mi sungula ku hleketelela ku vanhu va tlumbiwa hi mhaka ku va ta kuma swiyiniyini kambe xin'wana lexi a ni lava ku vutisa xona i ku vanhu lava le matikweni le handle kumbexani van'wana vo ka va nga ma twisisi matirhelo ya mapatu magondo kumbe njhani tinghozi ta le mapatwini ti khumba ngopfu vona ngopfu hala Limpopo hala loko twa ku bazi twa ku va ri raha tibiriki ri le Malawi loko ya hala ve ri ku tlumbiwe vo ka va nga swi ku nga va ku ri mhaka yini ku nga ku ri ku swi fana na ku munhu a suka Limpopo a ya Gauteng a ya Joni se ya fika hlangahlanganisiwa hi mapatu lama ti-interchange na hinkwaswo leswi swi nga va swi a ni tivi va ka yena kambe i swin'wana swa leswi kumbexani loko u kuma nkarhi siku rin'wana hi tshama hansi hi ti vutisa so a ni kha ni yingisela ni rhumeriwa video yin'wani hayi la migangeni ku na mintlhontlho ni rhumeriwa video yin'wana video leyi ni nga rhumeriwa yona ya ku ri kumbe n'wana kha ala swin'wana a ka nhlengeletana a swi nge endleki sweswo a sweswo swi feyiri va ku vo biyelane okay nghena ni vita vulavula sweswo hikokwalaho ka yini hi nga yingiselani hi nyikana nkarhi hi yingiselana hi swi tiva ku okay loko xiyimo xi te tani swi vula leswi ma swi vona a hi fanele hi nyikana nkarhi hi kota ku yingiselana se ku ri kumbe la nga ri ku yingiselile a swi fayerile sweswo swi nge tirhi ve ri swi humelela hala ka ni ku ringeteni ku landzelela hungu leriya ku ve ri humelele kwihi ve ri hi le Gandlanani ve ri swi humelele a Gandlanani mhaka leyiwani a ni tivi ku swi nga va swi ri na ntisi ku fika kwihi hi ndlela yoleyo ve ri a le Gandlanani ka Malamulele hi laha ku nga humelela mhaka leyaku munhu nkulukumbe la kha ala ku a swi fayerile sweswo ve ri na mina ni ndla swona ni ku swi fayerile a ni ndli swona a ni ndli swona ve ri executive mayor a va lava ku hlamula eka mhaka leya ya muyingiseleriwa wa ku mati ya swi hluphi executive mayor hi ta mukuma hi ta mi nyika nkarhi hi vulavula na n'wina hambi ko va mindzuku kumbe hi kota ku twa ku mi tiyimisele ku va pfuna njhani vaaki lava ka vula swi lava munhu loyi a hi tekaka ku pfuna vaaki
swi tikomba mi tiyimiseri ku va pfuna executive mayor ta mi kumela nkarhi mi nyika nkarhi mi n'wi hlamula mi yingiserile na ku va byela vaaki ku swisiwa ku yini emahlweni hi ndlela yaleyo nongonoko lowu a wu humelerisiwe hi tatana Morgan Chivambu mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu nakambe mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ya ka mahungu ya misava ya awara ya 2 andaka sweswo nongonoko dzumba na mina i rito ra Mchangani mbana ntsakani lonene mi tiphina kusuka ka huvo yo endla milawu a Lebowa home ni khalanga Pat Mathebula ni famba na Sesthandi mi va na siku lerinene ni tata